Hai guys, subrek gak lu? Kalau nggak subrek, gue makan lu. Selamat menonton, enjoy. Yuk kasih goceng. Hai guys, assalamualaikum, bertemu lagi bersama Gojer guys. Tadi Reptil, Bram Jackson, Kim. Halo. Woi, Akil, woi rame-rame, cing mana nih. Kebetulan di belakang kita ada pengamen barongsai. Oh iya. Gue pengen apa namanya? Barongsai. Barongsai, gue masuk barongsai nih. Lu megang kamera di. Ya. Pegang. Minjem goceng kasih, baru kasih minjem dah. Maju deh. Mundur deh. Ngamen ke belakang, ngamen ke belakang. Baru saya tuh. Mana? Ayo Mbak, putar. Baru saya. Pasar deh mono. Ya pasarnya udah bang. Barongsai. Hah? Di belakang Cok. Hah? Ternyata capek banget, Mbak. Aduh, lumayan. Halo. Ini bikin dari apa? Tapi kalau udah biasa mah enggak. Bikin dari apa, Bang? Kalau beli mahal bang. Lumayan. Di mana? Di mana? Kecil langsung. Produk banyak. Gosok. Tadi bambu dalamnya. Kalau ini mah apa? Bebek ya? Bebek, muka bebek. Kalau yang muka domba bulunya. Tapi kalau kita request bikin gitu bisa gak? Waduh, susah. Susah bikinnya juga. Kalau request bikin mah susah. Iya, kita punya contohnya nih. Nih, misalnya Kalau mau beli mah. Mana kita sama. Ayo guys, nih barongnya nih. Boh, Makasih, Mbak. Ya. lumayan guys, capek banget. Ji, gimana Ji? Lumayan ya Ji tadi. Lumayan capek. Kalau udah biasa mah enggak. Ya, makasih ya kak. Ya. Banyak pak. Ya. Kongsi pacai. Halo. Thank you guys.